تماشاوانên hêja dîse operasyona hemberî Rojavayê Kurdistanê bûye mijarek serekeya Rojava Tirkiye. Egera operasyonê kar ve danên wê em dê li gel Nîzar Musa endamê Komîteya Sîyasî Partiya Yekîtiya Kurdistan Sûriye ji Vîyena bigirin dest dembaş kekê Nîzar. Kek Nîzar dîse di rojevê de egera operasyonekê hemberî Rojavayê Kurdistanê Sûriye ji heye ji alî Tirkiye ve ji aliyekî ve Amerîka welatên Ewropayê dijberiya xwe hemberî vê operasyonê destnîşan dikin peywendî li gel Rûsya berdewam dikin lê tê gotin ku Rûsya jî nel gel vê operasyonê ye. Xwendina te ji vê rewşê re bigirim destpêkê de. Belê dem baş silav Rêstek Cemal. Şwa yani ev operasyon belkî ev sê operasyon deverê birêve çûn û belkî ev fişar têne kirin ku operasyoneke çarê jî li deverê li ser erdama birêve herê. Yani ya berî her tiştî em tê de bên ziman li deverê de hêzên navdewletî hene îro Amerîka û Rûs wekû du dewletên mezin li deverê ne. Ez bawerim Tirkî bê erêkirina we ez nabêjim erêkirin ez ê bêjim çavgirtina xwe ji vê salfê bigirin heta em bêjin ev gefê hinê her neserî operasyona çarê rêya xwe de herê. Di vir de ez bawerim yani Amerîkî glopa kesk di baweriya min de dayê Tirkî ji ber îro berî her tiştî em bên ziman Tirkî wekû dewleteka herêmî karî bû xwe bike emrekî waqe li derbarê her du hêzên mezin îro deverê de. Yani ew jî sûd ji va gengeşê ku îro navdewleta em bêjin li deverê têne kirin. Ew şerê Rûsya Ukrayna tê kirin Tirkî karî bû sûd ji vî şerê hinê bigire û hinekî xwe bike mijarek Rûs û Amerîkî her du destê xwe bavêjinê de û rezamanbûna wê bixwazin. Di vir de aliyê Amerîkî berî niha dihate behezkirin îro di deverê sereka tê re jî devera Kobanê. Lê piştî wextê hate kirin serokkomarê Tirkî û Amerîka jî nema êdî mesela Kobanê û başûrê wê anîne ziman. Di vir de di baweriya min de ew jî tê xwendin û çavgirtinek û ji Amerîka ji vê operasyonê di aliyê Tirkî de û destê wa jê re berda weke globeka kesk hate fêmkirin ev ji aliyê Amerîkî. Ji aliyê Rûsa di baweriya min de hê wa û Tirka di alîkî de baş li hevdû nekirine û hê glopa kesk ji aliyê Rûsa ve nehatiye pêxistin. Ji ber wilo jî gengeşet naverek Rûsya de têne kirin û berî çend rojekî jî wezîrê yê derveyê Rûsî Tirk û mesulînê Tirkî ser vê mijara hinê dîtin. Di baweriya min de Rûs jî bi hewceyî Tirkan di vê mesela hinê de û îro zirûfên navdewletî wilo tune diyarkirin û Rûs jî nêzik vê glopa kesk pê bixe ji ber Tirkî dewleta yekemî di nav hilfê NATO de em bêjin têkiliyê xwe bi Rûsa re xut nekirin û fişar ser wa çê nekirin ser mesela şerê navbera Ukrayna Rûsya de. Ji ber wilo Rûs jî xwe nêzîkî Tirkî dibînin û talî jî ez bawerim wê sehlayîkê ji xwestekî Tirkî re bidê diyarkirin çi em bêjin îro bidine hevçî ji aliyê Idlibê ve û çi ji aliyê deverên dewerdorê Kurdî de Rûs jî nêzîkî Tirkî ne dûrî wê ne. Ji ber wilo ji ber va muwaqeyatê hinê rastî jî ev êrişên hinekî êrîşna rastîqînena û metirsîkê li deverekê devera me çê dike ku ev êrişên hinê her neserî û operasyona çarê li deverê herî serî. Kekê Nîzar niha mijarekî balkêşe bêguman hese de rêveberiya xwe ser destnîşan dikin ku amade ne ku li gel rejîma Sûriye kar bikin peywendiyên baş li gel wê napêk bînin di hevahengiyê dibin li gel rejîmê heta tê gotin ku ev daxwaza Rûsyayê di vê çerçeveyê de dîtina te bigirim. بالتأكيد أو خستeka Rusya إنه بهتر أم بيجن قصد دي سفجري أم بيجن بروجا خويا أولياء كو جيدر كتي يعني أم بيجن هما هندية برجيم سوري ربكي وكاربي هيزن سوري دين سر سينور بزحفعي وكو
روس و رژیمە سووری دخوازن نەوەکو قەسەد دخوازێ هێزەکە معنەوی تەنی بێ و ئەوژی دبن بریارە قەسەد دەبێ فەئەڤە جهێ ناکوکیت ناوبەرە هەردووکەدا یا ئەس باوەرم دوی ئالیدەتی خستن ئەو هەلوێستن کو ئیرۆ قەسەد و ڕێڤەبەریە وایە خۆسەر دنە خویاکردن چارەسێرەی باوەریان دە نە ئەوە نو قەسەد خۆ نێزیکی ڕێژیمە سووری بکێ دەکارە بێ با ئێریشی هەیە بسەکنێنێ ئەس باوەرم دوو تشتێ ژێ تێنە خۆستن ڕەنگێکی لۆگیک ڕەنگێکی منطق وکارە بن سینۆرەکی ئەمبێژن يعني ئەمبێژن احتیمالە با ئێریشی هەیە یا ئەول ji qesed tê xwestin û xweş hemû kesî re bide diyarkirin îro PKK em nepêrana PKK li devera me hebe û em ê wê girêdana xwe ya ebûyî PKK vevekin û çi kesî xerîb seranserî Sûrî bi taybet jî li deverê me em ê rêj wa vekin ew kesî xerîb derkevin û ne deverê me em bêjin hukm nekin ev ji qesed tê xwestin ji Tirkiyê re jî û ji miletê xwe re jî û ji hêzê navdewletî re hemû ke bide xuyakirin dem bêjin rêvekê di hêzê navdewletî كاربن آري كاربن بخستكا ويرا وان بيجن في إيري شاهني بس كي نزار من دخل سويدر بارد جيم بقرين يعني براستي قال حيزي رجيمي ورنا حريمي سينور بخن بين كنترولا خدا القرى بحورياتا سوريا رجيما سوريا دي باندورا خا سپاندنا خا لسر روجاباي كردستاني زيادتر نكا بباوریا مدا وی اوی هری سری جبر هنو و بدمیره چی و اپراسیون بدمیره تینا کرن امنیزی کی نجی کی ویایا ام بجن اپراسیون چاری چی بریو هری فدور دا یا هری ام بجن سود جوات شتاور دگری ترکی آلی کی دی جبر او ام بجن سود آلی کی دگری انه ام بجن قصد وريفبري نكارن تشتن هنا خوجي بشور خوجي بدنا آليكي إد آلي الرجيم السوري ده باوريا مده الرجيم السوري حتى وكان ها نكاري كو أمبيجن تشتاكو الدنيا ديار وكو سياسات والدنيا بيشيافا أمبيجن خبكنا أمركي واقع وأمبيجن خفقرنا مربعي أو لديسا كاربن دفري برنجك اهتماماتي كنترول بكرن فدور ده از باور مشفوها ولتينا كرن وتيكليد نابرا قصد و ریوبریش آلی کدا و آلی رژیم سوری دش بری دجی تینا کرن و دوا دمی داوی دجی ابتیتی هنی بزحفایی چی بونا و تی دجی تی خواستن وکن هم آنی زمان او ناکوکی و یعنی هنکی نکارن یعنی سر قصد گرانا و قبول بکی و بخی جه اری کرن الجنفا اجبر دست باوریا مدا یعنی وقتی قبول بکی معنا خدا وگرا امبیشن دبن خستكي رجيم السوري ده وكبري افهيزو اداره وريفبري تشي تشتي دبري ده هبد دبن كنترول رجيم السوري ده في حاله الثاني ده رجيم السوري واريبكي والروسي كي نزار نهاد رايا قشتيا كرده ديتينك هيا يعني غير براستي ريفبريا خسر حسده لقل انكسه لقل بيشمرجين روج دناو هواهنگیه که دبانه جبوی پیش روجاوای کردستانی جبو خلکی روجاوای کردستانی کو سلامتی اولی آشتیا جواتی جی پیکوره چما گاو ناویدن افقاس آلوزی گو رو دیدن جبو چه اف نزیکاهی برانبری و نهاتن نشانده بله كاك جمال شو عيني أبا يا جرينج يعني يا أول مجود يا كود هاتا خستنج آلية ريفبريم آني زمان يا دوا يا كود تي خستنج آلية أنجمنا كردي أو تي خستن كو بتمامتي حلوست خو بكي وديار بكي جهيز ناف دولتي ويد دورتوري را أم وكو ألترناتيف خد بينن بلکې د ما داوی دولو سر راګاندنه او هاته زمان لیت باوریام د ګرک انجمنه نشتمانی کردی وی هلوستیش خو بستینه و به وی باری خو جرابی کو جیت خوستن یکو دیار بکی و امبیجن او جیج آلی خدا ارک کی دین سر ملی خو و جهیز ناف دولتی و سر ماسا سیاسی خو کو الټرناتیو کې ببینه د او جی ریک به جوار ریک و امبیجن او ایری شاهنه اكا تشوف سكني هكا ريل بر وري برتن يعني دفر ده دو خستك وكو استالي جي دبيجم يعني تشج ريفبري جي تي خستن جريدانا خو هكا كيف دور بكي وتشج انجمنا اجتماعي جي تي خستن خوكو الترناتيف كي
باش ببینی وەکو دەرێ سەرەکەیەک و ڕێ بەر ڤا ئێریشە و ڤا گەفا تێنەگرتن تەنێژی ئەس باوەرم چارەسەری ئەڤ هەردوو تشتێکم ئانینە زمان نە چارەسەری ئەوە کو ئەمبێژن نێزیکبوون ji rejîma Sûrî re û gefê embêjin yek ku tênekirin yek em ê bergerîka mezin bikin yek ku wê ti encamê wê nebin di baweriya me de ji ber ev bû cara çarê encamê wê jî wê wêrê xuyakirin wekû encamê her sê carê çû. سپاسیاتەتکەم کەکێ نیزار موسا ئەندامی کۆمیتەیا سیاسی یا پارتیا یەکیتیا کوردستانی سووریە ji Vîyena tu li gel me.